Muraho neza, ndabasuje nanone kandi mbahaye ikaze kuri LoveBcreatios. Uyu munsi rero ngiye kubereka umutako mwiza ushobora kumanika cyane cyane ku ntebe. Urabona intebe ziba zifite imisego itatu yicarwaho n'abantu batatu. Ngiye kubereka uburyo wakora umutako mwiza ukawuhamanika kandi bikaba byiza. Ubu rero reka mbereke ibikoresho tugiye kwifashisha. Iyi sahani iradufasha, hanyuma n'ibi bikarito bibiri. Turakoresha n'uru rupapuro rw'umukara, dukoreshe imakasi, turakoresha n'izi bombone ebyiri. Iyi ni auto spray, ni nk'irange ariko utarifite, ibi biragufasha. Hanyuma turakoresha n'aka gapfukamunwa, turakoresha na ya kore naberetse ubushize ifatira imbere n'inyuma. Hanyuma dukoreshe n'izi kore, zose zikora kimwe ariko nashatse kubereka utabonye iyi ukabona iyi, zose ni sawa. Turakoresha n'urwembe rwacu, ikaramu, dukoreshe na twa tuntu mujya muteka iyo mukora inyama mushiraho brochette, dukoreshe irati, dukoreshe newspaper iyo ariyo yose, ngewe iyo mfite ni iyi ngiyi. Hanyuma na ya glue gun yacu hamwe na hot gun nyine dushiramo. Hanyuma rero na rwa runigi utacyambara aho kurujugunya. Uyu munsi ndabereka ikintu turi burukoresha. Hano rero ya newspaper niyo tugiye gukoresha. Turakoresha irati n'ikaramu dupima ahantu turi bukatire. Ndakatamo gusa uduce dutatu. Hanyuma rero ngiye kubereka ukuntu tuzinga urupapuro. Ubwo namwe muzabigerageza mumbwire nimba mubona byoroshye. Ugasigaho, warangiza ugafata ka kantu kakora donc kajyaho brochette ugakaraga gutya. Uku niko tuzinga urupapuro rwacu. Noneho ikora ikintu gufasha rero, ituma bitaza guhambuka, ukomeza nyine irabikomeza. Hanyuma wagera ku mwisho kugira nanone ifate neza, ugashyiraho agakora. Ubu nyine bituma ihita ikomera. Murabibona akantu kavuyemo. Hanyuma rero utungutu iyo umaze kudukora gutya, icyo nkora kubera ko nkeneye ko tuba tugufiya, ndakatamo kabiri. Hanyuma iyo gafungutse uhita ufata kore ukagashyiraho, ukongera ugafunga nk'ibisanzwe. Dore iyi ni ya spray nababwiye, ni kimwe n'irangi. Udafite iyi spray ufata irangi. Ngewe uyu munsi ndakoresha umukara hamwe n'iyi gold. Ni ukuvuga ngo tubiri ndadutera umukara, utundi ntutere gold. Reka mpere kutw'umukara. Urabanza ukayicugusa, wamara kuyicugusa wakumva nyine ko yafashe neza, ukadufata kugira nanone ntabwo ari ngombwa kudutera ahantu hose. Iyo uteye aho uri bukoreshe nta kibazo. Ngaho rero ngutu utwo ndi bukoreshe, tumwe naduteye ya spray ya gold, utundi naduteye umukara. Mukanya rero ndaza kubereka akamaro k'utu nakoze. Izi ni impapuro nazinze kwa kundi naberetse. Hanyuma icyo nakoze ni ukuzitera ya spray. Utayifite ufata irangi niba ari rindi ushaka ukasigaho nyine, ugasigishaho uburoso, nabyo biba byiza. Hanyuma tugeze ku rupapuro rwacu. Iyi ni ikarito nakase, ikarito iyo yose waba ufite yagufasha. Ndifashisha ya sahani naberetse kugira ngo mbashe gukora uruziga rwiza. Ntabwo udafite idimension y'iyi sahani ushobora gukoresha inini, ushobora gukoresha intoya, byose biterwa n'umutako ushaka gukora. Hanyuma rero ndakata nyine uruziga rwanjye. Murabibona ko havuye mu ruziga kandi rwiza. Hanyuma rero aha niho uhita ufata rwa rupapuro rw'umukara. Aha naho ngewe umutako ngiye gukora nuko uraba ari umukara, ariko ubundi nawe wakoresha irindi bara ushaka, umuhondo, icyatsi, bitewe n'ukuntu amarangi yo muri salo hawe ameze. Hanyuma ugakata uruziga nyine. Ahangaha kuko nshaka urupapuro rwo gupfunyika uruziga rwanjye, ntago ari ngombwa ngo nkate neza mu ruziga. Ukundi kubigirana ni sawa,
ni ukugira ngo kaze kumfasha gufunika uru rupapuro. Hanyuma icyo nkora ni iki, ndafata rwa rupapuro rwanjye ndashaka kurwambika ya karito. Kubera ko urupapuro ruba rukomeye, ndabanza nkakora, ni nko gukora inzira y'ahantu ndi buzingire. Kubera ko urupapuro rwacu rukomeye rero, ufata umukasi ukajya ukata buri mpande. Ibi bigufasha kugira ngo ujya gukoreshaho glue ize gufata neza kandi bitakugoye. Hanyuma ukajya ufata buri ruhande ugahina. Biroroha cyane, muzabigerageze mumbwire muri comment. Ubu ni uko nguko dushaka ko kamera muri kubibona. Kagapfukamunwa rero kacu tugiye kugakoresha kugira ngo dutere urupapuro. Ugatera ku mpande zose, ubundi ugategereza iminota mikeya kakumuka. Ngiyi resulta rero nakoze tune turi twa gold ngutu, nkora n'utundi dutatu tw'umukara. Yego, nkora n'uku kwezi kw'igice, ndaza kubereka icyo ndi bugukoreshe. Nkora n'akandi kameze gutya. Ikintu nababwira nuko biba byiza iyo ugiye gushyiraho udukoni twawe ubanza ugakora igishushanyo. Njyewe imitako yangira biteye gutya, uku niko namaze gushushanya. Nukuvuga ndagendera kuri iki gishushanyo cyanjye nkora ino mitako. Gold ndashyiraho utw'umukara. Ibyo ndi bwifashe nukuvuga ngo ikintu ndi bukore nabanje guca imirongo y'ahantu hose ndi bushyire agati k'umukara. Ndabanza ngapima, namara gupima nkakatamo kabiri. Uturi busaguke n'ubundi ndaza kudukata nyuma, ariko napimye neza uko inuze yangiri umutako wanjye uri bumere. Hama nkashyiraho glue, nkareba neza aho nashyize irangi niho hagomba kujya hejuru kugira ngo bitaza gusa nabi. Hanyuma ngafata kandi gapima ku murongo, hanyuma ugafata nanone ya glue yawe kuri wa murongo waciye, ukareba neza aho wasize umukara, kuko ntago ari ngombwa ngo ugasige kose, usiga ahari bujye hejuru, aho abantu babona niho usiga. Murabibona ukuntu umeze. Hanyuma rero icyo ya masaro yacu akora, ufata hano ndakoresha amasaro atageze muri 6, arahagije, ntabwo nkoresha amasaro menshi. Iyi ndakoresha 6 gusa. Ugenda ahantu ushaka niho urishyira, nta hantu hari specific bisaba, oya urishyira ahantu wowe ushaka bitewe n'ukuntu umutako wawe ushaka kumera. Njyewe ndashaka ko ajyaho gutya. Ndashyiraho gutya, mwawubonye. Hanyuma ari igihe ureba ukabona hano hejuru hakwiye akantu, hano ndabona ngo nkwiye kuhashyira kandi, nubwo nta murongo nahashyize nta kintu bitwaye, nta kintu byica. Ukata kandi ukakahashyira, ubundi ukagakata neza kugira ngo bijye ku murongo. Voilà, umutako wa mbere ni uyu nguyu. Uri kubona? Voilà, nuko bimeze. Muri kubibona ukuntu ari byiza? Uri kubibona? Okay. Naha. Rero ngeze kuri ka kandi nababwiye kameze nk'ukwezi. Akangaka kizeho dutatu gutya, ariko cyari kiziga nk'utundi, cyari kimeze gutya ndakata. Ariko aka karamfasha kugira ngo kole itaza kujya ku ruhande, imfashe gupima kandi uruziga rwanjye uko rumeze.
ni ukuvuga ngo kugera aha ngaha ndaza kubikata. Ikintu kamfasha ni ukumpa forume y'uruziga, nakata nyine bikanyorohera. Hanyuma rero ufata udusanzwe tundi ngende nongera hano hejuru, kuko niyo design nshaka kugaha. Noneho murabibona turarangiye. Kamwe niko donc aka ni kamwe, akandi nuko kameze. Hanyuma iyo turangije kudukora uhita ushyiraho ya kore. Murayibuka ya kore naberetse ifata imbere n'inyuma. Iyi ngiyi rero ni nziza cyane kuko ituma udatobora igikuta. Nanjye niyo ndi bwifashishe. Noneho mbere yo kukomeka urabanza nshyiraho tune buri gihe kugira ngo umutako uba ufashe neza bye kumanuka. Ngiye kubereka noneho umutako kamwe kamwe. Ni ukuvuga ngo biba byiza iyo ukoze meni imitako wabanjije gushushanya kugira ngo utaza kwibeshya cyangwa se ukaba wakora ibintu bisa. Njyewe rero igishushanyo nifashishije ni iki ngiki. Rero umutako wa mbere ni uku nguku umeze. Uri kubona? Umutako wa kabiri ni gutya umeze. Ndawumanika umeze na gutya. Uwundi ni uku nguku umeze. Hanyuma ubwo uyu ni uwa gatatu, uwa kane ni uku nguku umeze. Uko wawumanika kose wagira gutya biba ari byiza. Uwundi uwumanika gutya nguko ukuntu umeze. Muze kumbwira muri komanteri ukuntu muri kuyibona. Mumbwire nyine ibyo mwakunze, niba hari ibyo mutasobanukiwe nabwo mubimbwire. Hanyuma umutako wa gatanu ni uku nguku umeze. Uyu ushobora kumanika umeze gutya, ushobora no kumanika umeze gutya. Umutako wa gatandatu ni uku nguku umeze. Uri kubona? Hanyuma uwa karindwi ni uku nguku umeze. N'amasaro murayabona hano nayashyize. Hanyuma uko wawumanika kose uyu bivamo biba bisa neza cyane. Nguyu. Hanyuma uwo mutako wa munani ari wo wa nyuma n'uyu nguyu. Mwawubonye? Ni ibintu biri simple, ibintu wakorera mu rugo. Nanjye ndi mu rugo kano kanya niho ndi kubikorera. Ugakoresha ibikoresho bikwegereye, ari byo ikarito, urupapuro. Naberetse uko imvaho uyizinga ukoresheje ka gati dukunda gutekaho brochette, abamama murabyumva. Hanyuma rero ukikorera imitako iteye itya. Ubu rero ngiye kubereka ahantu ngiye kumanika ya mitako yanjye. Nabibabwiye murebe igikuta ni iki ngiki. Hanyuma ndayimanika hejuru y'iyi ntebe. Iyi ni ya ntebe nababwiye yicaramo abantu batatu. Rero imitako nk'iyi biba byiza cyane iyo uyishyize ku gikuta kimeze gutya. Ngiye kumanika utu tubiri. Ukuvuga ngo nta forume iri hari yo kubimanika. Uku niko ngiye kubimanika, wowe uzabimanika ukundi. Ubundi mufata amafoto munyoherereze ndebe ukuntu bimeze. Akambere ndashaka ko gahagarara gutya. Ngashyizeho. Hanyuma aka kabiri ndumva nshaka ko kajya hano gutya. Ndatsindagira kugira ngo ya kore yanjye ifate. Ni gutya nshaka ko aka kabiri kamera. Murabibona rero twose ndushyizeho. Murabibona ukuntu ari byiza, mwihereje ishobondi. Mwakoze cyane rero kubana natwe. Nguyu umutako mugerageze, munyoherereze amafoto y'ibyo mwakoze muri comment. Mumbwire ikintu mushaka kumenya cyose ndabasubiza. Ndabasaba gukora subscribe, musharinge ku nshuti, mukore like, kandi mumbwire uko mubitekereza muri commentaire. Murakoze cyane, naho ubutaha.